Ассалаумалейкум кадырман кыргызстандыктар, жалпы YouTube көрүүчүлөр, Ылдам кабар каналынын катталуучулары. Ош Чапалак базарындабыз. Биринчи дарбазанын оң тарабындагы Nexia унааларына кезек келип калды окшойт мына. Көрүп атасыздар. Базар ушундай туугандар, күн суук, туман. Эл дагы өтө көп, караңыздар мына. Элдин көпчүлүгүн билсеңиздер болот. Эми сиздерге бир катардан Nexia баларын билип беребиз. Жол пробка, жолун абайлаңыздар. Балким жол эрежесинен чыкпай, бузбай өзүңүздөрдүн жолуңуздар менен айдаңыздар. Nexia турат бул жерде сизден бака? Пулу канча бунун? 110 дейт. Транзит экен, а? Өткөрсө болот оңой эле. Титановый дистерде экен. Чирик жок бака буну? Кичине чириктери бар дейт. 2005 экен, бул 77 менен 11, 15, 26 номуруна чаласыздар. Канча сурашты ака? 100гө бересиздер, а? Начал. Дай 80-90го болбой калабы? Тура келбей калат ака. Түшүнүктүү. Мына, көрүп атасыздар. Жүрүп турат. Өткөрөсүздөр. Номерлер дагы азыр 7000ге номер жок, 15000, 20000 менен Кыргызстандын номерине бүтөт. Телефон номерларын көрдүңүздөр, дал ушул номерларга байланыша бересиздер. Ага Ош шаарында болсо да, Ош шаарында болот экен. Бул жерде кызыл түстө Nexia 1 турат. Пулу канча экен акалар? 170 ба? 2007 экен, бул 999 менен 94 54 91 номеруна чаласыздар. Салон ачык, коробка механика, мына стеклоподъемниктери. Сүйлөшөсүздөр. Мына, сүйлөшөсүздөр. Границалар ачылды туугандар, угуп атасыздар. Эми Nexиалар Кыргызстанга кирип, кичине балар түшүшү мүмкүн. Кичине болсо дагы. Негизинен кышында мыналар көбүнчө кымбат болот. Жазга барып таштайт. Сизден бака Nexia? Пулу канча экен мунун, а? Кайсы сизде мынабы? Сарыбы? Канчада атасы аны? 160 тең. Азыр мен мынаны көрсөтөйүн. Бул Nexia 1. 2008 экен, 999 менен 33 32 78. Ака пулу канча болуп атат? 180 миң. Стеклоподъемниктер, электропакет экен. Простой мотор. 160 миң жүргөн. Касак жок бака? Жок. Тартыштар жакшыбы? Только миниш керек дейт. Мына, жүрүп турат. Мына туугандар. Карды. Майда кар. Саткын тагыныңыздар. Бул жерде да транзит турат. Ээси жок экен да, бирокчу. Буну 180 деди алам. 2008 экен, 72 менен 72 74 58. Российский. Кыргызстан эле номурда экен. 04 аймагында. Дөңгөлөктөрү чирик байкалбай жатат. Салону ачык. Стеклоподъемниктери. Матвандар. Сүйлөшөсүздөр. Nexia 2 канча экен ака? 250? 250. Паралар сонунго, жаным. 2008 экен, 0999 менен 79 50 57 номуруна чаласыздар. Муну жасап туруп, простой комплектация келемне иштейт экен. Көрсөңүздөр болот. Пробег 235 миң экен, 235. Бул жерде дагы Nexia 1 турат. Титановый дистерде. 2005 05 55 21 33 62 номуруна чаласыздар. Канча сурап атасыздар ака? 160. Пробег 98 миң дейби? 98 миң, аз жүрүптүр.
Мына. Az жүрүптүр. Бул жерде жакшы түстө Lanos турат, ээси бар бекен. Ээси жок экен. Бул жакка өтөйлү. 180 миң дейт бул Nexia. 2011 телефон номерлары 71 мен 51 44 22. О, мына Nexia караңыздар. Дискаларды караңыздар. Казан дискалар экен. 2012 eкен 0551 37 37 30. Сизден бе? Пулуң канча деди билбедиңиз бе? 250. О. Мынаны караңыздар. Юбканы да кийгизиптир. Мына. Срочно бул канча дека болушу? 180. 180 депсиң. Oradan berip Канчага бересиз? Канча түшөсүз мындай? 30 түшөсүзбү? 20 açıyor. 20 түшөм дейт. 160 берем. 160 берем дейт. Кайсына? Болду ака. Канча суродасыз ака? 250 soruyor. 250. Ого. Жинди кылгаччылык койсо мына жасаба. Руль эмелерин скоросторун караңыздар. Бул эмне скорош ака? Өзгөчө экен, AMG дейт. Мына, сүйлөшөсүздөр. Кыласыздар. Салондордагы жанат экен, көк түстө поликтерин асты. Газ, тормозактар жанат экен. Бул жерде Аванта турат, Авантанын ээси жок экен. Мындан басып белчи. Lanos сизден бе ака? Опять вот откен. О, Lanos турат мында. Bunun жылы 96 0501 04 47 40. Пулу канча ака? 96. 96 миң сурап атасызбы же? Сен асыбы? Сени 120 миң. 120 миң. Базарда 120 миң. 96 десе. Арзан айтып деп ойлодум да. 96. Жылы 96 экен. Мына ушундай туугандар. Бул жерде да Тика Nexia турат. Өтө сонун экен. Мунун баасы канча экен? Ээси ичинде экен. Ээси жок экен туугандар. Көрсөтүп кое берейин. Nexia 1 2007 жылы чыгарылган. Бул Домус мотор экен 1.5 0556 55 05 07. Канча суродасыз таксыр? 150. Канча кылды? 130 кылышты. Тушумда сары Nubira турат. Селеганзе. Пулу канча экен мунун? Меняю дейт. Обмен бар экен 0773 91 71 90. Ассаламу алейкум ака. Бул Nubirабы? Nubira 2. Пулу канча болот ака? 150. 150. Канча кылышты базар? 112. 112. Бербедиңиз да. Түшүнүктүү. Обмен бар экен да. Мерсемелерге болобу? Матиздерге, түшүнүктүү. Матиздерге дейт. Сүйлөшөсүздөр. Мына. Делейлі ол жерде Lanos'тун ээси жок экен. Nexia кимден экен? 240 сиздерден бе? 2013 ғой бұл, а? Күмүш түстү. 71 менен 10 75 тондар. Басын уктуңуздар. Салон простой комплектация. Полный комплектация керек, а? 144 мың пробег жүргөнүнө караңыздар.
Салондор жакшы, таптаза экен. Россиядан келе жатқан ағаларыбыз, Нексиядан тәуе келіңіздер. Граница açıldı ғой. Базар ушундай, баа кымбат, жакшы сатып аласыздар, арзан алсаңыздар. 708 86 67 99 кен 120 000 сом сурап тур бул. Нубир ага. Nexia bir turat 160 mı dedi? 2006 ken 73 bilen 06 06 45. Qancha qilishdi aka? Bozor. 130 qilishdi. Tushunibdi. 130 qilishdi deydi. Buna Nexia kimden sizden be? Pulu kança bul? 230 230 transit numur ken ha? Sen kaç kız var o elinde? Buldan mı var aka? 2013 eken bul 0507 25 24 24. Kaçan geldi bul? 15 gün oldu. 15 gün bol kaldı ha? Maza parokları bütarda. Çilik çok bu aka? Çilik. Bir tek çilik tapsa bekar verir. Bir çilik tapsa bekar verir. Bulcada kişine balonunu da cılcıp gettir ha? Lan bu smaskası öyle oldu. Taza maşında parokları. Maşına taza deydi. Arkası tartıp koyuyor. Hazır. Buna salondorun karağınızlar. Kolun işte klopodiyomnikler. İşleşkürüzde. Probek kança жүрді aka? 50 bin desen болады да, жаңы байсын. 50 bin be? Данный момент 47 да. Данный момент 47. Em satışağında 50 binге жетip қалат кенен арақ бер айда атып, Менен ошондой болот. Қайерін тады, багажды ба? Багаж тартып қой. Açыңчы. Багаж таза. Номері қаншаға бүткідөй ака? Номерин калп жол бөлө коюм, билбейм точносын. 25ке бүткідөй азыр, Жок, ага жетпейт. 20 азыр 7 минге номер жоқ та? Таза. Жалаң 15 минден болады номерлер. Неме? Калп жол коюм, мен ал жагын интернеттен жок. Ооба. Машинасы да. Түшүнүктүү. Болуш канча болот ака? Кудай. Тоотор жери. 88ге берген жокмун. 188'e берген жоқсыз ба? 190 тегерендікінен да бір 10 мың ролын отау? Балки ма? 2 миң ойнап отат. 2 мың? 190ға берем. 190ға бересіз, а? Түшінікті. 190ға берем дейді. Бұл да сізден бе? Бұл қанша ка? Бұлысы қанша? Бұл да транзит екен, а? Бұны қанша сұру отасыз? 220, бұл 2010 1.6 Донус мотор екен. 220 менен 03 68 06. Бұл простой мотор екен. Салондорыңа қараңыздар, торпедалары қызыл түсті, сары түсті екен, кожаный салон. Сидене өзінікі аға? А? Жасалғыланған ба? Жасалғылан. Түрмнен қараңыздар, жұмшақ. Сөз жоқ мына. Простой комплектация, но бірақ стеклоподъемниктерінде электронный болып жасалған. Транзит. Жеті область Пирімдігі дейді. Қараңыздар. Титановый дисктер декен. Болуш қанша болады ака? Тоғытар жері. Тоғылығы 200-ге бересіз. Чирик жоқ па каудадағы? Чирик жоқ дейді, әмі алармандар көресіздер. Айдайсыздар, білесіздер, анан аласыздар. Телефон номерларын айттым, чалып, тез арада байланышыңыздар. Бұл жерде дағы Nexia тұрат мокрый асфальт үстінде 2 бұл туғандар. Қанша сұру адастар? 240. 2012 ке бұл 1.5 простой мотор екен. Онлайн еме бұл? Тесқо бар? Бұлдам қауар екен? Бұлдам қауар. 700, 2 менен 06, 76, 37 номеріне çalasыздар. Nexia 2. Мына Nexia'da gaz бар екен, ондар. Бұл қанша oldu екен бұның? Қанша сұру одастар?
170 kemi var. 2000 kança bul? 2008 ken. 2 bul 1.6 donus motor. 0554 52 56 uç 55 be. 56'da. 56 ha? 56. 56. Keyinki nomuruna da çalıverasizlar. Gaz. Gaz ha? Kança surashtak ha? Bazar. Bazar kança kıldı? 145 veriyor. 145 berip atsak. Salondарын көріңіздер. Просто комплектация, сиденьялары чехолдордан алған. Мынандай жудырыш керек. Сын жетіп не керек. Зимний дөңгелектері бар. Сиңи дөңгелектерден бери бар, а кошумча. Ланоско келсем, элери жок. Бул жерге келсем да элери жок. Бул жерде Аванта турат. Авантанын ээси ичинде экен. 96-жыл чыгарылган 77 мен 64-00-18. Ака пулу канча болот а? 140 атасыз. Канча кылышты базар? 100 кылышты. Жакшы. Стеклоподъемниктеринде электрондуу экен. Сүйлөшөсүздөр, чаласыздар, аласыздар мына. Ага моштарында болот. Телефон номерларын айттым сіздерге. Мына дагы бир жолу көрсөтүп кетейин. 18 кен аягы 0018. Ланос турат бул жерде. 99-жылы чыгарган 0508 21 59 5092. Пулу канча болот досум? Bizden kazayım yok. Эси жокпу? Эси жок дейт. Ушундай туугандар.